ulin au baturan panas ongkosnya kain jajan tuh boga duit. Tell the feeling like I'm back in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the night time. Only time I feel. Ulin au baturan panas ongkosnya kain jajan tuh boga duit. Gelang repir aing pareurih aja belah nyandek minang. A few moments later. Coba dulu lah, sing bae dia dengan anak. Awal dengan jiji aja nak. Banyak dia minum penting asuk. Dikorok dari udah enak sampai sarapi ujungnya enak ada pulsa tak perlu kota. Halo bro ya sibuk tuh sibuk apa ngelikan dengan lagi aing pakai duitnya nih dah. Udah sering tenang duit mah gantian ku aing. Nanti kan kayak aing maksudnya. A few moments later. Ya, dan anak tadi kelas mulai di baru. Lumayannya sedang madang mah. Ustaz, jadi gue. Itu dengar aja kan. Tiga pihak. What the fuck? Habis masuk. Kira aing udah kepiarannya. A few moments later. Aduh, sebelum pisan enak kepiana. Masnya cuy, melidin itu amanah. Kepiana gini enak, gurih-gurih gitu. Edi mama. Bang bawa ke aing. Gian yuk. Aku diguna. Terus Aing. nah, Guys. coba nih kau balikan dulu. Oh, serius kau. Yuk. Dirinya. Kalau bronya ending deh. Edi mama. Papa kan diguna aja aing. Aing soalnya Apa enak bener tuh ulah tang gitu. Gimana biasa apa yang datang tadi? atau asik. Oh gitu lumayan. Ini balikan deh kan yuk kan. Nggak sendiri banget. Encan. Kayak gini biasa. Dia. Nggak satu pas dia. Hah? Pas nelpon. Pas telepon atau hadiah bikin. Eta mah kayak Kayak gini nelpon lah bayi nelpon. langsung bener. Jadi Oke, yuk. Oke, yuk. dia Ci, aing geus ngadagonnya neh, aing mah cicing bae ge. Yo. ngomong tuh. J 2 3
Halo bro, nyeding deh. Mun aji mau penguapin dengan aing itu mau dengan sana, Daerah tengok kurang lambat. Yuk. Balikan deh. Ulah udah tang tadi. Kayak ding nih. Ah, ulah-ulanan era. Jan. Yo kita tadi ya, Yuk. Kan. Serius yuk. Diperlambat. 1, 2, 3. Kian. halo bro, nyeding. Ulah sore ulah. Yuk. Siap. J 2, 3. Halo bro, nyeding deh. Bro, halo bro. Masih aing mah serius fokus. Udah nggak ya? Teuing bro nak. Kayaknya yang yo kan tukang bakso kadari ya. OTW, OTW. Ulah lila teuing Aing cici. Oh biasa. Yo, gian yo. Kayak lagi. Tapi kali ini kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan. So the feeling like I'm